Anya laki din! Agsinatan, Fredo. Ha? Di na kuman rabakan iti kastami. Seryoso ak iti bagbagak, Fredo. Saan ka rabrabakan? Ha? Apay ami. Amumat no kasano ti panagayat ko gayang ka. Ay na, mabagbag ka lak iti relasyon ta, Fredo. Maumuma akon. Mapay. Katnoy ayatan ka unay-unay. Isong arot adi ka palubusan naman pa niti kumpurmila tita. Kanain ka pa ako mustahan. Day tangaruad ti pakabagkalak, Fredo. Anya? Di mo kaya tikas dyan? Makapauma nga ruad. Agasa man, tunggal ada papanak. Masapul nga ibagak no sadino, ken no asino, dagiti kakaduhak. Masapul pa'y aminotos nga agap daytak ken ka, with matching photos pa'y approve na. Ay na, kurang nalangan. Ultimo pa nag-CR ko kat masapul nga i-selfie. Tapno ada may pakitak ken ka aprueba. Anya? Iso man ni po dita. Lipatan akon, Fredo. Tauray anya ti aramidam. Talaga di kan kayat. Apay, Fredo. Saan mo tama i-drawing day tarupam? Pare, nasakit nga ron tiriknak. Nakiwin na suwas kanyak ni Ami. Kasta aya, pare. Wan pare? Mga no adan nang isukatan nakin ka. Detay ka no, wan no foreigner. Anya? Wan, kat adayo anatataer ngam itisi ka. Ha? Nga adayo anasingsingpet ngam itisi ka. Singamat pare. Masakit anak lang arudan. Karumpay lang. Naamumla ko ma. Kasla mapispisi ti pusok. Nasakit ka talaga. Ay na, pare. Pasensyakan. Ay ibagakan ka tipod no. Anya apod no pare? Nalabas kan tumat ngamin, pare. As in, grabe. Ha? Uray asino ngamin a babae, mauma iti ugalim. Kaasi ti babae kan ka. Kasla awanin ti freedom na kan ka, gapota masapol amin nga aramiden na, kat ipakada na kan ka. Saan ngamin nakasta, pare? Ikamot a iti freedom na. Uray nubiam di ay tao. Saan mo atengel ti biyag na? Anya lakit din. Ha? Wen pare. Iso apagadalam da ita. Kat na agbalbaliw ka kuman. Mayat makapasyartan no kay kayat ta, friend. Ay, wen nga rod, friend. Saan akasla ide ang masapol nga ipakadam amin ka ni Fredo? Ay, wen nga rod. Si kamot nga min submissive ka unay kan kuana. Ay, gapo nga rod takunak nga ay ayatag. Ngam, pisit matgayam day dya panagayat. Pakaalak lang iti stress. Anya lakit din. Ay na, mayat ti mainlab no nasaya at atao. Sana kasla ka ni Fredo. Ay, sana bali, friend. Tanakawala akong iti dayjay a lalaki. Buong at talaga ti ulok dayjay a tao. Sana bali, friend. Tinapatag, naragsak ka iti panagbiag mo. Apay, anya aya ti kayat mo nga ibaga, Julius. Ay na, agayatak ngamin itigayem mo, Trina. Nay, katapay nga ron asyak ti pagibagbagaam. Riknak, ayam ay tirik na tigayam kaw. Ay, saan, Trina? O, malagayam. Katapay nga ron asyak ti pangibagbagaam ngay. Ay, tapno tulungan lang agaram kinkwana, Anya laki din na ya. Nagsungit ka, Trina. Ay na, nusungit di kan agpatpatulong kanya. Anya, sika talaga. Tulungan na ka din Anya ngay ti may tulong ko. Amangan kit din nun ni Ami, titulungak amang bastard kan ka. Ay, nagkasangin, Trina. Seryoso ak iti bagbagak. Pangasim ka din Alawo ng Julius. Ang masakbay ti amin. Bilinan ka pa nga umuna Di mo paspasakit ang tigayam ka. Ay, uwan, Trina.
Ikarik day ta. Nakitam ka din tipos ni Ami, Fredo. Kasano makita? Kat in black na. Ay, sos. Talaga kayang nga indilit na kan itibiyag na. Pun nga ta, anya nga rod nga iti maramidak. Ay, ka talaga akasta. Anya nga rod nga, awatek latan na. Ay na, una pare. Awan madlaang ti maramidam, gaputa dan kaayan ayat na. Anya? Un pare, talaga nga insukat na kan. Anya? Wen pare, iso apanawan mateng, tapno agbirok kan iti sabali. Anya? Talaga gayang awanan tinamnamang agsinublan kami bay. Awanan na pare, indilit na kangarudan iti biyag na. Di kan mang namnama. Talaga gaya mo niya insukat na kami. Ay, kat talaga kas talaang tibiyag, Fredo. Anya nga ron, kat adan na magpitik iti pusok. Unay kan, nakiayan ayat ka adagos. Di nakmat inuray ang mangiliwliwag iti sa amariknak gapo iti panagsinata. Naa, adamatan kan kadayta Apay nga miyan, tadi ka ag-move on. Ay na, kasta nga rod unay ti panagayat ko kenga. Iso anarigat ang may liwliwag ti saam nga impay mo kanyak. Apay nga min nakiwin naswas ka kanyak. Oho, adula amin. Ay na ami, numabalin nila ko ma. Ituloy ta ti panagayat ta. Ay na, Fredo, di nakman rangrangan. Napunasan ti panagayat ko kan ka. Awanan apulos ti mariknak kan ka. As in, no more. Unay mo't na nagkas ang tikastoy. Makapasair da kita balikas mo ami. Kasano, kat di nakmat nga mininggaan. Inbagak lang arudan nga awanan ti mariknak kan ka. Ngam ami, please, give me one more chance. Ay na, di mo maaw-awatan ti bagbagak. Anya lakit din aya. Ay, panawan ka man langan. Kat pangaasim di na kun disturbuan. Pagtudo ko may tinakapigpig sa. Uray malayo sa amin. Na, apay manan, Fredo. Diya akong kayat tagbiyang pare. Talaga di na akong kayat ni Hami. Isang uray aglayos dito lugar tayo kat may raman tayo. Ay. Di ka man mangiramraman, Fredo. No nauma kan nga agbibiyag, da kami, saan? Agin enjoy kami pa ilang. Anya? Kati sumat. Ay na, Fredo. No dayta pa ng waswas ni Ami iti relasyon nyo ti makagapo. Adda solusyon na dayta. Mang panunot ka iti daddo maawagas. Tapno makalipat ka. Ha? Wun. Tano dayta akan kanayon di pampanunutam. Awan kasi kalaan. Kat anya nga ron nga itaramidak. Isungarod ako ngagpanunot ka. No kasapulam nga agaprod, adi agaprod ka. Aramida ma. Ha? Wun. Tano agabrod ka, makatagad ka. Kan, mailiw-liwag mo pa iti sakit amarikriknam. Ngam, kasano no makapagpanunot ni Ami kat makisinublan ka niya. Ay na, di kan mangnamnam ako nakmait. Ngamin, adan nubyo na ako naktumat manayin. Kat amangan no umadan ni payan di kasarda. Anya? Sigurado ka kada iti panggadang mo, amay? Makiasawa ka? Wala. Isuntumat lang, titurong na. Sa bagay matkit di 1-3 na. Isungawanan babawi. Nakaikadang akon. Siguro, masakitan man na ni Fredo. Bay amon de ja, Fredo. Makamumatan iti biyag na. Jakmat imbaga nga ibalod na tirik na iti napalabas. Sa bagay matkit di Agam sigurado, inton maamuan na, aduma na, inti drama na. Ay, kat talaga matakas jay na day dya tao. Limalakyan nga ado at drama na iti biyag na.
Uray nagbasit abanag, pagbalinan na a big issue. Hey, anya lakit din aya. Oh, sika ka di dayta, Fredo? Wen Trina, siyak da ito. Ni Fredo ang nagwapo. Ay na. Presko ti angin ah. Siga mo, Trina. Di ka maangaw. Ay na, amo kunti ugalim, Fredo. Kahit anya ngay, kumusta? Nasayad la tamay. Ay kung nasaya, ano kasta? Papanam ngay. Ipagbagnak dagiti papeles ko. Agabrudak ngamin. Anya, tumayab ka magaya man, Fredo. Wen man, Trina. Bareng patiriknak ni Ami kat tumayab. Ay na, Fredo. Waya-waya amaw, day tabagim iti napalabas. Gaputag kasaran da ami kan Julios. Anya? Agkasardan? Wan, Fredo. Iso adar ayam pa iti kasarda sakbay nga ag-flight ka. Anya? Pagatindaran tak iti kasarda. Masaksakit anak lang arudan. Karkaruan pa ilang. Anya lakit din. Pare, talaga nga ipapati kong taga-abroad. Ay na, idi pa'y lang amin nga ibagbagakan ka, Fredo. Di nakmat dangdanggan. Talaga nga abroad akong pare. Nang rona itan, tagkasaran da ami kanday at Julius. Nay, agkasardagayam at talagan. Juan Fredo, ni pailaing Julius mat. Natatairak mat ng itiday dya. Natataer ka. Anong natataer ni Julius para kini Ami? Ah? Pare. Ay, gusto na. Di ka nagsangit. Ay, sana maibagay ka. Siga mo pare. Binagaya na yan tagsangit. Iruror ko lang ti sakit ang marikrik lang. Ay, sus. Tinrungaab na pa yan. Ay na pare. Pangasim ata na eh. Maudi kumamutan aray tapa nagsangit mo. Kaasi kalaeng no ibalod mo tiriknam iti napalabas. Talaga nagbit ti panawon anya ami. Addan anak mo. Wen nga rod, Trina. Katsi ka. Awan ka di pa'y plano mamakiasawa? Awan pa'y nga rod nakariknak iti ayat. Anya? Amangan numabakitan ka na balasang. Anya nga rod nga iti maaramidak no kastamad bilang tigasat ko. Sabagay matkit diya. Ngam, ay na. Nagrigat ti agmay-may sa, Trina. Katanya kay nga rod. No iso tigasat ko, di isaw. Na, apay nga katawa ka ngay. Anya nga tano, da kayo ka ni Fredo ti agkatuluyan. Anya! Nay, padamod gaya mo ti anak mo, Ami. Kadwan iso nga rod anak ki asawa tapno maad na anak iti anak. Sana all na lang. Sikamod ngamin. Insina na kide. No di no kumainsina ide. Data ko matinagkatuluyan nita. Ang mga nuliman ti anak ta. Ay na Fredo, tawanan tinapalabas. Iso asar dengan nakmatan. Ay na, mangirito ka man nga ro iti balasang kanyak. Awan mo ti mayreto. Alan Ami, jay padam kumalasing pag. Awan nga rod.
Apay, awan na pulos tam amom abalasa nga ya. Apay si ka. Awan ayat yam amum ababai. Ay kat ado ah. O, ado matlagayam. Apay nga rod apilitan na kamangireto kan ka. Mangkita ka matitibalasa nga armam ah. Gaputan na saysaya at lata, no si ka mismo ti mangam mo itigalad ti babae nga armam. Makas-asawa nga tanaday di Alfredo. Iswakas tao na apan ang pilit na ken ka mangireto iti balasang. Ay, marurudak man iti day di lalaki. Saan pa'y lagaya man nagbalbaliw? Kat baybay amon ah. Ay, apay day jay. Tsak gayam na lagi pa. Sika ko magayam tinretok. Anya, kati sumat. Amang ano compatible kayo iti tunggal maysa. Anya? Ami, ayan na ngayon di iretom kanyak. Ay na, awan nga rod, Fredo. Ada, di mo lang amin kayat kay. Adagayam iretok kan ka, Fredo. Ha? Agpaiso ami? Wan. Adagayam antik abalo. Mabalintay jayan. Anya? Wan, Fredo. Awan matan ni Uncle. Iso anawayan ni Auntie. Anya? Nagirito ka. Saan mo't ajay balo ah? Ay na. Iso nga rod lang ti mabalin ko ang may reto kan ka. Di ka nagsapol iti sa bali. Anya? Wan, Fredo. Di mo kaya? Adapay dagiti kakasinsin ko nga anak na. Mayatan day jay. Adan instant aputot mo. Di kan agrigat nga giputot. Anya? Pare, nalabos mo da dyan ami. Iritrito nakit din kanyak di balo nga ikit na. Apay nga min apilitan kat awan nga rod maireto na matkan ka. Una yung tigas to yabiyag pare. Apay, masiksikuran kan nga agmay maysa? Huwag nga raw. Siyak lang ang taon asawa na kada tayo nga aggagayam. Talaga kasta pare. Sa bagay, boringan niya. Sapay nagdakkel je balay mo. Mayat kumamit no adda asawa ken putot mo. Tapno addamet agngal-ngalaw-ngaw ije malamansyon abalay mo. Kunada nga rod, nga awan serbiti dakkel abalay, no awan mati agtambli-tambling nga ubing. Lita, ikarkarong pa'y lang mo't pare. Awan mo't nga minti, reto yung kanyak. No kayat mo pare, adda je kasinsin na bakat ka. Ah, Wen, insina nila kay na. Arig na matenti single and available. ano yan? No agirito kayo. Diyay kumamot balasa nga. Tapno awan ti parikot. Kung kunaklaeng data pare. Ngam ti kayat ko asawain, di ka aggaganat. Dumteng tulat na ti babae aparaken ka. Urayam lang. Di ka agganat, Fredo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Nay, kasla ni sungak matiag pukpukaw iti saan unay nga dayo anak ko. Unang pa'y sunga. Tawanan pa'y nasunga. Orasan ti pa naturog. Amadakit din nagpupukaw. No, sino ti lumaban normal? Ala, Salbag kayo amay. No siya. Awan ka putang kaunak tumat. Mario Joseph, net, ipigpig
Sakit sana ti pukaw na. Ay, ti awanan bain at talaga dayja sungak. Kanayon latan akasta ti aramid na. Unyaro nanang, ilagbain. Tunggal mabartak. At datang agpukpukaw. Kunamlano ka ba alam na amin at at tao? Nakalaslas tugkit supot man. Day tangarod ka. Lastog na amin alastog. Ngam supot mo ti awanan bain. Inton kwan, ibagak lang arog kang kuana. Ha? Paminsan pa ya talaga nanang. Ibagak ko nagtumay. Abay ti ko nanang, kit mabuti nga. Oho! Anya laki din da dya sungak aso po. Anya matan ni Sungak. Nalabas matan day nga aramid na. Napalalwan naman rin tinagbarta kay dirabi. Iso day dyan, nagpukapukkaw manin. Di nga tama bain itikas nga aramid na. Ado matan atat tao tinang bagbagakan kwa na. Ngam awan latamot ti pagbaliwan na. Agbaliw ay ang amin digas dyan style ti tao. Kat saan? Ay una yan. Jak nakaturturog idirabi Gapo iti panagpukpukaw na. Oras siya nga rod bakit? Naimbag kumamat ano apagbiit laeng. Ngam saan mo tanagbayag nga agpukpukaw di taigid ti kalsada. Anya lakit din. Bayam, kasyak tuman timang bagbagakin ko na. Barang nga dadenggan na. Wan man lakay, sana bali ta agkumpari kayo. Saan mo't siguro agumurakan ka no bagbagaam. Pagsayaatan naman. Itata nakariingkan. Rumwar ka. Taing ka manin agpuk kapukaw di ta kalsada. Una yan. Bigbigat pa lang bakay. Ako ka man ay nyalaki. Asino kumatisaan ang makaungot iti kasta nga aramid mo? Salbag kide. Anya? Kunamlano naturad ka. Saka laging tuturad mat no nakainom ka. Aging tuturod man nga ibagbagam. Naturod ang mga talaga. Una. Apa? Anya? Or-orayek arumwar na kiti naglalastog akaruba idirabe ay. Awan damay. Nagtakro na kidi Ni, pasikapay lang ti adaganas nang agsaw iti kasta. Kay puno mo ti bagbagak. No naturod ako makas kanya idirabe ay. Akarkarito kida. Di rimorda ko ma. Ay, tsak amukan ka sungak. Day tala kinalaslastog mo na mabartag ka tinagadaw. Yaman mo. Ikalaagbain ka dagiti tao. Anya? Sigamat pare. Apay asino launa ti karkarito hindi na minsan arabi. Ha? Pukaw ka matapukaw. Rabi pa pan naturog mo. Asino pa'y kumangay? Nung sana dagiti karuba, naglalastog paray. Salbagda kay di amin, Anya? Mamamutirumar, oray may isang. Takro da magayam. Ha? Sika talaga pare. Saan ka kumamata kastaa? Inton kwan, tinutupan da ka. Awan mo na. Tutupang ngay bagbagam magparentaw, Awan din naturid amang labang kanyak. Lastog na lang, at aga daw. Mabutang na, ti bagay ka maskula daw. Masal, pailang pinarwar ng dakilain. Masal ko naman. Anya? Kaya't mo asawan pare? Dahil taki na maskulado ti bagim ti karkarit kan ipampanakkel mo? Ay, siyempre, ati. Ay, iso dagiti lastog akaruba paray. Lastog da lang ti adaw. Kinapudno na, mabutang da kanyak. Bakla damin na. Ayan niya laki iti. Kukulada! Nasaya at tanagranata si Kasyungak. Ha? Syungak ang mamartag. Ninanaman. Pudnomot. Ngamday, pangaasim man ta saan mo nga ulitan ti inaramid mo di na minsan arabi ay. Ha? Ado ti kaaruba nga apektado gapo iti panagpukpukaw mo. Imbes nga oras ti inanangam si kamot. Ada ka di taigid ti kalsada nga agpukpukaw. Kaya't kung harap nana. Apay nga minaya. Aniya? Karkarito ka talaga na kita lastog akaruba, nana. Lastog akaruba kun kunam. Kat sikan sa laang matilastog dito ayan tayaw. Ninanamay. Sana nga agkarayt no saan daan naglalastog. Anyala. Unay mo dato yung nanan ayak.
Abay, syungak. Talagang nga awanan tinabat-bati abain mo? Anya ka di maninday ta klase ti saludsod. Ay, bakit? Bigbiga man una yan. Di pa'y nakakapiti tao, kin nakamulumog, da ka man sumanaaw. Anya? Bain nga ibagbagam ka awang matidagas nga raramid. Agasam man, idinaminsan nga aldaw, ni Parim Anton ti may diti balay. Binagbagaan na ka. Sa idikalman manan, ni Antimona manan, tinakisaritakan ka. Kanya kumangay, man ano ngay, bakit? Ay na, talagang awan, tinabat-bati abain mo, salbag ka. Nagado ka nga. Bagbaga ngay, bagbaga. O naman, ibagam kadakwada, tadagi tilasto ka karuba, ti mapanda pagbagaan. Saan ka asyak? Ay, Jack, amukan ka. No, pare ko dati pa nagpukpukaw-kaw, tunggal maparte ka. Ay, kaya isuda ati umakari ti pagtaangan. Unay mo, nagsimpal astat, unay. Mapandalatan ni Bakir, ano siya, kung ululimag ijay. Mayat din na ulimag, salbag. Kinapudno na kumare. Siya kun at talagang asawa na ti mababain kadagiti amin akaruba tayo. Ay, kat uri asino kat agbain iti kasta nga aramid ti asawa. Anya lakit din. Kanain kumot abagbagaan, ngam awan lata. Lastog na lata tinagado. Ay, una yun ti asawam, kumare. Konsumisyon at talaga. Nakunamo na kumare. Agasem man, binagbagaan pa nila kay mo, ni Antimona. Kansyak nga asawa na, ngam awan lata. Jack mo, no adapay nga tanamnaman ang agbalbaliw. Addalat tanamnama, kumare. Basta bagbaga amlat ta. Saan ka mapukpukawan itinamnama? Addan tulat ta. Ay, makauma matan kumare. Nauma ako na itikas di nga aramid na. Makainom labasit. At datan ngagpukpukaw. Ako namlano kabailan na amin titatao dito lugar tayo. Ado nga ruden ti mangmangag nga agrekreklamo kontra kankwa na, mare. Nang rona dagiti mabambannog nga aggapoy ti trabaho ang makainanamot ko ma. Awanan kumare. Isunsa at talaga ti kababalin kan katatao na. Nasabat ko, hindi na minsan nga aldaw dayja asyungak. Binagbagaak ngam awan lata. Baribar ti panagsungsungbat na ti awanan bain a lalaki. Talagang awan ti dingkin na asa o. No, asino man tinatulad di ta lumabang kanya. Rumar kayaw, tagarambol tayaw. Aniya? Ano po? Speaking kini Syungak, ang damanin di tang agpukpuk ko na lang. Alas 11 tirabiin eh. Aniya laki din aya dayja a lalaki. Nakasladram di pagi. Nay, may katoy. Inton kwan, tutupanda tapag nakman na lagaraw. Rumor na kita nalasdaw. Uray kayo rin yung kalasada. Uray ado kayo. May saklain. Nana. Kayo, hindi kaputan maskularo nga bagay, kaputan yaw. Ala. Iso ako limong kailatan. Salpag kayo amin doon, magkalatanggi pagbagiyaw. Kanyat ko na, nana. Kaputan kayo. Kabutang tayo ano, tumaskulado abagina. Iso matipukpukaw na. Paiman, tasyak man timapan ijang balay dahin tonpikat. Ha? Wala na. Mapana ka talaga. Takitag man tilaban ibagpagana maskulado. Ay! Oho! Jack lapat yan! Ne, mapanak pala ko may balayo. Nga madda ka madgayam dito eh. Si Kasyo nga. Kat, ha? Nabarte ka pala eh? Ha? Apay, adda ka din napadangay bagam kanyak si kabakla. Anya? Adda nga rin gatang ko iti arak. Apay, anya pare ko mo ya, hoy. Apay si ka, naglastog ka. Kastaon ang lastog mo katsupot ka man. Anya? Lastog mo amin ang lastog. Ngam saan ka mat anak ugit. Gabuta mabutang ka. Ha? Kunamsa na dyak mo. Oho, salbang ka kigi. Hoy, mabaling ka din nga talna ka. Kita amot taglawlaw Adata dito tirsina nga mong kastakin hindi bagbakam na ganong tao niyo. Apay, mabayin ka ama-amuan da asupot ka.
Ulitin na, ital na. Ay! Ibagbaga ka na kayo, Karuba! Unay mo na. Naglastog ni Syungak ng supot man! Hoy! Una yan. Ay nati ibagbaga mamaskulado abagim. Nga ibagbagam pa akabutan kita tao. Iso nga awan ti mayat alumaban ken ka, Syungak. Maskulado nga ibagbagam. Kasan ka mat anak ugit. Anya laki din ko nakmanen. Supot! Tawanan ba'y nagaray? Agyaman, ta, baklang. Tano saan ang mga pinasubsobak, tawanan ba'y? Oh, apay anagawid ka kasta. Anya ayamanan ti basol da baklakan ka ta pagpupungtutan manan. Ay, inton kwan, iramida kita apan. Tay pakat ko yung kalsada. Tapno malay ti apan ko, kita mantilaing na. Anya? Nagadumat nga imbagamon. Salsalud-sudak no apay ngam saan umat nga ibaga. Ikakman iti pagnakman na rin bakla. Sa ngagpampanunot. Nagsakit tinakam ko kong kwana. Oh. Ha? No kasapulan nga pakatak itapan. Tapno maagasan ti sakit tinakam kaw. Aramidap ko naktumay. Nyalaki ideng. Nagado nga imbagam kunakmanen. Ngam ala, aramidam man no agpaiso ka. Salbag ka kay nga asawa. Ikawin na! Diyak man amo kumari. No anya launay ti pagpungpungtutan na kinibakla. Makakatawa man, kumare. Ni, taapay kumari. Amam ka din no anya't makagapo? Kat numapan ko man ni bakla ijay balayo iti kalman. Mapan na kumakanubagaan nila kay mo. Gapo iti panagpukpukaw naman ng idi na minsan arabi eh. Ngam nakita namat ijay tersena ni Bakit Magda. Iso abi nagbagaan na ijayan. Anya? Imbaga na kano anaglastog ni Syungak. Karitin na amin, dagiti karitin na. Ngam supot mo't, saan anakugit? Anya? Imbaga na dayta? Wen kumare, naibaga na iti kaadwan ti tattao. Iso akas taunay apungtot nila kay mukan kwa na. Ay, kamaudyanan na. Naibagamot lang ni bakla. Barang man isukit di ti pagbalbaliwan na. Anya lakit din. Kunaklakit di ano, makaungat ka matkin ni bakla. Ay saan kumare? Anya aga po ang makaungatak kat pudnong matasupot. Ano saklang ti awanan bain. Salbag. Amo ko na pa'y akas taunay aguram kinibakla, si Kasyungak. Napangkamanan nakikismisay, may sakamay. Alaman, itang adag kasar dito'y barangay tayo. Ado arak ijay. Ingka manin uminom. Agbartak ka iti kas taunay. Kalpasan na, mapan ka manin agpukka-pukkaw, ijay kalsada. Ay, yak kaya rin to uminaw. Iti ka ano man, pulos, jakon ramanan ti anak ko naktumay. Oho! Kunam lang, daytaga putan na amuanan dagiti tattao, tinabayag a sekretom. Anya? Ngampod no, matimbagan ni baklakan ka, sana ya. Ibagam akabutang da ka dagiti tattao, gapot na nagdakkel ti bagim. Maskulado. Ngam kinapod no na, supot ka man. Ay, exert din ka man. Unay mo da. Sopo mo ti magbaka mo. Ne, kita hamkat makaungot ka pa'y. Nung awanti na siya ngay, bagam maguli magkalatan. Nung saan ning kaglaba? Ano ti mo rin? Saan ka day ta? Lumanabig ka rita. Supot-supot nga unay mo dati. Nasusar mo ba? Ti ko namkit de. Matmatay ka, itibain ka po iti pan nakabuking mo. Salbag ka. Naglastog ka. Nga mabutang kamat nga ron, nagpakugit. Isuasupot ka. Ay, sika lang, tilastog asupot. Anusan ka lang kunakmanan ne. Ananusan ang kaya mo mususar mo. Unay mo. Nay, kasla makapaikawa ita. Ha? Apay ang makapaikaw nga, nana. Itaman pa'y nga awan ni Syungak ang naiwara dito, gapo iti bartak na. Ay na,
Namimpinsanin ang nagbalbaliw na. Ha? Agyaman akit di akin ni bakla. Gapukan ko na kat saanin nga agbarbartak nila kay ko. Kan kang runaan na, saanin nga agpukapukaw di ta kalsada no kasi asumro ti bagtit na. Aniya, ay kasta ka day. Uray anyat aramidak apamagbangakan ko na. Pulos nga awan ipangag na. Tagayam, nila ang bakla ti makapagbaliw kan ko na. Aniya kayat mo asawag. Nang rugay ti imbaga ni bakla ang naglastog ng supot mat. Ay na! Kasta unay ababay nan arumwar. Iso nga agdalatan ijibalay minana. Ay oo na yan. Iso lagayam da ita ti makapagbaliw kan kuana. Wan na. Ti kinasupot na matgayam ti mangikat iti kinaarang na. Anya lakit din. Amom syungak. Adon ti tattawa mas daaw, kan maikawa da, at tunggal adapas kan kat awan kan nga agkaiwara. Anya? Imbagak adi, nga iso asaan kan arumrumwar, amapan uminom, kan agpukaw, kan agkaret, di takalsada, gapo iti naibaga ni baklakan ka. Okay, sti sa pamudipay. Kat pudnomot, saan aya? Anya ka mo tinamin. Awan pa'y mo ti panangisaki mo kanya nga asawa. Anya nga awan nga ibagbagam. Kat namin matan binagbagaan ka, gampulos nga awan ti dinangag mo, salbag ka. Isu apagyamanak unay ni bakla. Gapo iti naibaganakan ka, nagkaro ti lastog bungom supot kamat, nagbalbaliw kan. Sang kadaguli mo data supot, usarim mo unay ay. Tangiwa mo. Ay na, saan pa'y analadaw ti amin syungak? Mabalin mo pa'y ti mapan agpakuge. Iti kasta, marunaw manan ti bain mo kat agsubli ka manan iti kinaarang mo. Salbag, anya laki din. Nakulbutay, nasakay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kabay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Dahito iti bayad ti baboy yo, Nana Teria. Dahito lang, Bilma. Ada ka di reklamo yo, Nana. Kurang matinyawat mo a kwarta. Saan akas to itigatad tinagsaritaan ta? Kimot tong ti baboy yo. Iso arumbang lang akasayak ti bayad na, Nana. Ay, awan ti makita ka nagbaliwan na. Di yo siguro pinakpakan, iso akas ta tinapasamak. Pasensya kayo na. Ngam no manutintid ko, final daytan. Sana kun ngagnayon. No saan ko makimutong. Diintid ko kumatigat at nagsaritaan tayo. Ano sa nyo pa'y laang dayta? Nayunak to, no adamanan ila ko yo. Aniya? Pangideliveram ka kita baboy ba kahit? Ija sentro. Adabayar ko ija, ilakay. Order da amin da ita? Wen, mai-deliver nga min iti ayanda. Nangalawang ka kita baboy. Ikat ginatang ko Anya lahakit din. Ginatang ko ti baboy ni Nana Teria. Oh? Amangan mo, no binarat mo. Uno kurang man ang tinted mo abayat, ije bakit? Ay, saan Kinasayak lang iti bastet. Tanadlaw ko medyo kimutong dagiti baboy na. Sana siguro nga inasikaso iti nasaya at idikalman. Siguradum lang nga inted mo tinagtulagan nyo abayad. Tapno awan riri bakit? May isa mo nagawit bakit? Wana, ta medyo dakkel mo tiganan siya klakay. Manungay. Secret. Ribo manan. Ay, syempre Tsak mat ipalubos sa malugyak Makitam da ita Vilma. Dakkel di ganan siyam.
Iso di mo kumabaratan, dagiti baboy, dagiti kalugaran tayo. Tapno di da iba ka abarat kang ahente. Basol ko nga rod, no nadiskartiak. Basol ko, no nalaingak amang ilakaw, iso adakil tiganan siya. Anya lakit din. Gimbatang kayo kanugayam iti materyales, Vilma anak ko. Wan tatang, kay dil-deliver dalaang itay. Nakalaan nyo tinggatang yaw. Siyempre, ganan siya, tatang. Kasta talaga ti ahente, nalaingag diskarte tapno adu ti kwarta. Amangan kunak no adaman ti binarat mo dita. Anya kay lakit di matan tatang, day tamot isang kay bagayo. Wan atag dinabag dito lugar tayo ti kinabarat mo. Kaas damat iti kalugaran tayo. No baratam ti baboy alako da. Anya akaasimot nga ibagbagam tatang, bayadak mo ta. Wan anak ko. Ngam tayo gusto ko maapresyo ti bayadam Di mo idabaratan ta nariga mo lang ti agtarakan. Sapay nangina ti feeds ita. Kasta talaga ti negosyo tatang. Ay. Siyempre, ibirok tayo, tapno dakkel ti ganan siya. Anya lakit din. Mabalinsamot din na madispos ti baboy ta, Linda, bakay? Mabalinan lakay. Iso na lang tawan mo ti buyer ta. Ang mga nodam mo ni nanang, ngagbirok iti baboy. Awan ka nung arod. Kit kasano nga ro din na madispos ngay. Madispos ko maadagos, tapno masukatan manan iti buryas. Ipadas kung tuman ti agbirok iti buyer iti online no adda. Sige, pilyam tayo sa nabarat, bakay? Wala kay. Siyak pa iti kunam. Talaga nga ibirok ko Narigat nga tati agtarakan. Adatarakin nyo ababoy, anya, Mario. At damoy, Maribilma. Diyo ilakaw. Kinapudno na, agberbero kami kanibakit ko, iti bayer. Siyakon, gatangag ti baboy yaw. Ha? Ay, kwa. No siyak ti pangilakwan yaw, saan kayo amabannog tadalugan ko. Siyak mismo ti mapan mangalay jo balay yaw. Kasaritat pa ni bakit ano niya ti may bagana. Ay, apay laeng ngay. Di mo kabailan, tag-desisyon na ya. Ay, kabailan mo kidiyang no may papaniti kakasta abanag. Naskin na pagsaritaan mi nga gasawa. Nangaro na pa kit ni bakit kupiman tinang pakpakan. Kit nagdaldalos iti kulungan nagiti ababoy. Urayik ti desisyon yung agasawa. I-text nak. Madimat laeng no ma-overstaying ti baboy. Malugi kayo laeng. Umayak man na naterya. Si kamot gayam day talinda, anyat masapul mo. Kastoy nga minana. For disposal ti baboy atarakin mi. Ngamawan ti buyer mi. 5 heads day jay. Amangan kunak no adam amuyo. Adda ni Vilma akalugaran tayo. Agalanganin ak amangilako kankwana. Amangan no baratin naman nun nana. Ay, no syakti si ka, di mon ilakaw kini Vilma. Barat day nga hinte. Di kayat na, kat isulang ti dakkel, ti ganansya na. Yak pa'y nalipatan ti inarabin na itilakok ababoy idi ka. Adda nga rod amuyo abayer nana. Ay, ada ni Sir Ramon di takabangibang a barangay. Naanos day jay, kan kang runaan ti amin. Saan a barat? Itad ko ti kontak number na kan katakuntakam. Wun man nana, agyaman naklauna yan. Kinasarita nak ni Vilma itay, bakit? Anya ngay timbaganakan kalakay. Kaya't naagatangan ti baboy ta. Anya ngay timbagam, imanugot ka kade. Imbaga kapag saritaan ta pa ya. Naimbag man, tadi ka nagdesisyon na dagos lakay. Saan tamok abarat dahi nga ahinte. Kinapudno na, adain suro ni Nana Terya nga ahente lakay. Saan tayon nga agan anos iti barat nga ahente? Asina?
Ni Sir Ramon, di takabangibang a barangay. Iso ti suki ni nanatirya ita. Tamayat ka no ti presyo na. Saan akas kin ni Vilma, abarat launay. Kinasarita na kakadinila kay mo, Linda. May papan ka di iti baboy? Wen, imbagak matkan kwa na akayat ko agatangan ti baboy yo. Pasensya ka, ngam addan ti buyer mi. Ah? Anya? Addan nang ikontakan mi iti baboy mi. Sino? Ni Sir Ramon di takabangibang a barangay. Naa? Taga kabangibang a barangay pailaang matinapili yo a pangilakwan? Pasensya ka, ngam kasapulan ti kwarta. Iso nga ibirok mi mata. Asino di mawag, Wilma, bakit? Bayar iti baboy. Agorder manay? Agorder ko maa. Nga maawam mo pangalak iti baboy. Dagiti kalugaran tayo nga eh. Adamutin sa bali nga ahente nga umumay dito'y lugar tayo. No kasta. At dagaya man ti kakumpetensyam. Ay, wen, makapasuron nga rod. Eh, kasta talaga ti negosyo. Masurunak launay iti dedya aramon. Over the bakod mat. Sana makontento. Agawan na pailaang mat dagiti supplier ko. Awan maarami dam no isuti kayat dagiti kalugaran tayo apang ilakwan iti baboy da. Amin tayo, katag kasapulan iti kwarta. Isarong bang lang ay birok tayo. Asino mat ti mayat amalugi ngayon. Anyati ko na, Vilma, anak ko. Dadya anana ti riyang tinangisuro ka dagiti kalugaran tayo. No asino ti pangilakwan da iti baboy da tatang. Anya laki din ay anak ko. Saan mga binamabali na pilitam nagiti kalugaran tayo? Asika ti pangilakwan dano di na kaya. Nalipatam samot amano atawa na binarbarat mo ida. Nasayat nga ron, tikas ta nga inaramid dadya abakat tatang. Syakmatan tinaawanan iti suki iti kasta nga inaramid na. Pagadalam da ita, taintun sumaruno, di ka kami nagbali na barat. Bayadam ti husto presyo, nagiti baboy ti kalugaran tayo. Tandarigat mo't pima, dagdarakan. Kandakal ti gastos ta. Tanangin nakit nga ron ti feds, kan vitamins. Sumurag kapay at agkapita, Bilma. Saan akape ti gagarak nana? Ha, anya nga raud. Da kayo kanong matinangisuro kadagiti kalugaran tayo. No asino ti pangilakwan da iti baboy da. Isumat lagayam nga awan mayat amang ilako kanyak. In brainwash yung magayam ida. Ne, ay sana pudno da ita. Di kay aglibak, tado tinangibaga kanyak. Siyak tinangipam-am mo kini Sir Ramon ta nagsaludsod da kanyak. Sa maysa, isuda ti nagdesisyon nga ilako dati baboy da kankwana. Saan kumot ida pinilit? Kahit naragsak kayon. Syakmatan tinaawanan iti kasta ngay naramid yo. Ambam Vilma, saan ka amaawanan no saan ka laeng abarat? Niyalakit din. Pudno ka diti indanon da kanyak, nana. Imay ni Vilma dito'y ayan nyo. Wan Linda, pudno da ita. Anya ti imay ni imbagangay. Ay, kati maipapanakin ni Ramon, apada na nga ahinti iti baboy. Sakmat ng ti pagpabasulan na, no apay nga awa ng ti mayat amang ilako iti baboy kankwana. Apay ada kayo ti pabasulan na ngay, nana. Man ammo iti radya a tao. Maikawa siguro ta saan akas idi a big time kadagiti baboy a barbaraten na. Pudno da ita. No saan ko mga minabarat? Saan tayo nga agbirok iti sabali nga ahente? O di tuloy-tuloy kumamit tinegosyo na.
saan amalpas ti balay no kastoy laang lakay. Rugyam mo't ang dagtarakan iti baboy tap na mapadasam mo't. Agtal na ka man dita. Nawan na sayat nga ibagam. Amam nga agparparikot da tao kas tapay laang mo ti bagam. Anya lakit din aya. Ti kayat mo ngaming gadakkel ti kanan siyam. Anya nga ita, si kamo lang tinawanan. Basol ni Nana Teria ah. May samot day dya aramon. Aga-agaw. Masabat ko lang dita dalan. May na makita na talaga. Nanyaman di mapaspasama kita. Awan daddo maapabasulam no di tabagim. Dahita kinabarat mo ti makagapo. Ti kayat mo kasi kalaang ti dakkel ti kanan siya na. Anya nga ita. Awanan ti may tamang hilako ti baboy na king ka. Negosyo no mo. Apay akas tati panang kitam kanyak si Kalinda. Kaslada kayat mo asawa na. Ah? Ni, awan. Amok ah! Naragsak kayo, iti mapaspasamak kanyak ita. Pangasim ajak kayat ti apa. Agin dadalos ka pa ilaang dita. Amok ah, may isa ka kadagiti naragsak iti napasamak kanyak. No awan tinasaya at nga ibagam, agpatuloy akon. Di naktalikodan no kasta kasarsarita ka. Anay ko, ibatam tibo ko. Di mo urayan asyak ti maasarkan ka. Tadi mo amuno anya ti kabailak nga ramidan. Agul uli makaklangarudan. Mangrugi ka manan. Saan pa yan alpas ti kusina yon ako? Awanan tatang. Awan mo't pangalan iti may gatang iti materyales. Di agpiro ka ito sa bala trabaho. Adu dita, kurang mo't ti sweldo. Sa balilat tamat ano ahente, naparpartak apang baknangan. Wana, gumawan mo nga rudong pangalamit ti baboy. Masayangan naklaunay kadagiti customer ko kumatatang. No masayangan ka, di agtarang ka lang iti baboy. Tapno mo malaang tiriga na niya laki din. Na, anong taburyas, bakit? Nagtarakinak man langan iti baboy lakay. Di ko na siguro dagiti kalugaran kat ipalubos ko nga kriga ka. Tangiwat mo, bakit? Kontrole mo, mate. Manuabulan hindi na palabas. Di ka pa ilagam naka-move on. Basta, makabalisak to kadagita. Saan lang nga itatial daw. Mag-move on ka din, bakit? Yan laki, di mo dati. Ikaraman, di kasta ka panunutang. Inton ko, makarma ka manan. Kumusta ka na, anak ko? Kumusta nagiti baboy at arakan mo? Makapabanmog nga ron, tata. Kasta talaga. Awan tinalaka, anak ko. Ay, nagsakit ti likod ko anang bagbagkat iti ilutok akananda. Agraman agdalos iti kulunganda. Mapanti oras. Ano sama? Ita, amumutan, tirigat tagtarakan. Nagngina pa'y nga rod mo ti vitamins can feeds. Iti kasta ka pa na sa manak ko. Mawata mo't siguro itan. Napay ang nagbirok na iti kalugaran tayo iti ahente. Amang gatang iti baboy da iti husto a presyo. Apay kasta tilangan bakit? Ginatang dakali ti baboy mo? Wan lakay. O lagayam. Apay nga dakasta tilangam. Madlaw saan ka naragsak. Wan tanatom pungak pa'y lang matibayar ang barat mo. Daytoy ti listaan ti gastos ko. Lugi aklaunay lakay. Nan, kita ka matigasos mo. Aday tanay. Dakkel mo tanday ta Ngam daytoy lang ket dit inted na bayad ti baboy ko. Maria Kusina ikurisma. Dakkel ti lugim bakit? Day tangarod lakay. Ay, kastoy gayam tirik na ti mabarat. Kanya tirig na bakit? Ibaga mo kanyak. Nasakit itirik na. Ay, inayaywanak iti manu abulan dagi jaya baboy. Sa ita, baratan dalaang.
Ay, no amok lang. Diyak ko man inlaklako dagi jay ababoy. Ita, amumon bakit? Luan niya man ti marikrik na mita. Kastamat lang, ti marik na dagiti kalugaran tayo. Iti binarat mo ti baboy da. Amum bakit? Di tayo agbali naman ang gundaway. Saan lang at ibukod tayo pagimbagan ti intay panunutin. Panunutin tayo mata, ti pada tayo at taong agsaksakripisyo para itinasaya at masakbayan ti pamilyada. Anya laki din matbakit. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.